ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi. radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu rwanda turi kuri fm 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi mu minembwe muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare yishe umunyeshuri w'ingimbi, abaturage bazindukiye mu myigaragambyo y'akababaro. Dusaba amahoro cyane mu minembwe, byanaba ngombwa iyi leta byenda iduze brigade ikavaha bakazana indi, kuko iyo yatunanije cyane, yatwiciye byinshi, hari ibishije byinshi cyane. Aba ni bamwe mu bari mu myigaragambyo mu minembwe kuri tariki ya 10 y'ukwezi kwa 10. Isi yose zirikana umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Naho i Paris, umunyaliberia Kunti Kamara wari inyeshyamba yatangiye kuburana ibyaha by'ibasiye inyokomuntu ashinjwa ko yakoreye mu gihugu cye. Ayo makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino. Uyu munsi Uburusiya bwarashe ibisasu bya misile byinshi mu mijyi itandukanye ya Ukraine ni Kiev, umurwa mukuru wayo. Umubare wabo byahitanye nturamenyekana neza. Fidel Niyongabo nibyo atubwira. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko Uburusiya bwarashe ibibombe 75 vyo mu bwoko bwa misile ku butaka bwacu. Igipolisi cyo ku mugwa mukuru Kiev kivuga ko vyinshi muri ivyo bibombe byarashwe muri ico gisagara, bigahitana abantu batari munsi ya 5, bigakomeretsa abandi 12. Ibindi bitero vya misile vyabereye mu bindi bice, harimo igisagara ca Lviv kiri mu burengero bw'igihugu, igisagara ca Dnipro kiri hagati mu gihugu, hamwe n'igisagara ca Kharkiv kiri mu buseruko bw'igihugu. Igisirikare ca Ukraine cyatangaje ko cyazibiye kikongera kigasambura misile 41 zari zarashwe n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bwakoze ibitero vya misile n'impaka mu bice bibamwe abasivili hamwe n'ibibanza bitanga umuyaga nkuba byo muri Ukraine. Yavuze ko ico Uburusiya bushaka gushika kari gutera ubwoba n'akajagari hamwe no gusenyura uburyo Ukraine ikoresha mu kuronsa abanyagihugu umuyaga nkuba. Perezida Zelensky yamenyesheje ko azoshikiriza ivyo bibazo abazoba bari mu nama yihutirwa y'ibihugu bigize umugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi mu vy'ubutunzi kw'isi. Yaraganiye na chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuko ibintu vyifashe mu gihugu ciwe. Scholz yatangaje ko iyo nama izoba ejo kuwa kabiri. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ivyo bitero vy'ibibombe vyo mu bwoko bwa misile vyahiga ibibanza bitanga umuyaga nkuba n'uburyo bwo guhanahana amakuru bukoreshwa n'igisirikare ca Ukraine. Avuga kandi ko vyakozwe mu ntumbero yo kwihora ku gitero cakozwe ku munsi wa 6 w'indwi turangije ku kiraro gihuza Uburusiya n'intara ya Crimea. I Paris mu Bufaransa, urukiko rwa Rwanda Cour d'Assises rwatangiye kuburanisha Kunti Kamara wahoze ari inyeshyamba muri Liberia ku byaha by'ibasiye inyokomuntu ashinjwa ko yakoze mu ntambara yabaye mu gihugu cye hagati y'igihumbi 1993 n'igihumbi 1994. Iyi nkuru nayo turayibaza Fidel Niyongabo. Kunti Kamara afise imyaka 47 muri iki gihe yagirizwa kuba yakoze ivyo vyaha ku basivile mu gice ca Liberia citwa Lofa hagati y'umwaka w'igihumbi 1993 n'umwaka w'igihumbi 1994. Yari umwe mu bayobozi b'umugwi wari witwaje ibigwanisho witwa Ulimo. Yari afise imyaka iri munsi ya 20 muri ico gihe. Yarahagaritswe hafi y'umugwa mukuru w'Ubufaransa mu mwaka wa 2018 mu gihe okwagirwa n'ivyaha akurikiranwa ko ashobora kuzopfungwa ubuzima bwiwe bwose. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yashimye urubanza rwa Kunti Kamara ashingiwe muri sentare, akaba avuga ko ari intambwe ikomeye mu ntumbero yo kuronsa ubutungane abantu yasinzikaje. Hassan Biriti ayoboye ishyirahamwe Global Justice and Research Project yavuze ko urubanza rwa Kunti Kamara ari intsinzi ikomeye ku bantu yasinzikaje muri Liberia. Yavuze kandi ko urubanza nk'urwo rugabisha abakoze ivyaha muri Liberia ko bazobibazwa aho bazoba bari hose. Ishyirahamwe Biriti ayoboye ritohoza ibyaha bikabije vyakozwe mu gihe c'ingwano muri Liberia, rikongera rigafasha abasinzikajwe n'ivyo vyaha mu kubaronsa ubutungane. Umukuru w'igihugu cya Chad Mahamat Idriss Deby yatangaje ko azashyiraho guverinoma y'ubumwe mu minsi iri imbere, izaba ishinzwe gutegura amatora mu myaka 2 itaha. Nanone Fidel Niyongabo. Bibaye inyuma y'ibiganiro ku vyerekeye kazoza k'igihugu. Mahamat Idriss Deby Itno yavuze ko leta izokora itiziganya gushika ibonye ko ivyifuzo vy'abanyagihugu vyubahirijwe.
yabitangaje igihe c'ibirori vyo kumugena kuba perezida w'ikiringo mfatakibanza inyuma y'ibiganiro vyabaye ku rwego rw'igihugu vyarangiye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Mahamad Idris Deby Itno afise imyaka 38 muri iki gihe, umujenerali mu gisirikare. Yafashe ubutegetsi mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 inyuma yuko se wiwe Idris Deby Itno yatwaye Chad mu kiringo c'imyaka 30 yishwe ari ku rugamba kugwanya abagwanya ubutegetsi. Inama nshingamateka yaciye ifutwa n'ibwirizwa shingiro rirahagarikwa inyuma yuko Deby atangajwe ko ari president. Mahamad Idris Deby Itno yaratunganije ibiganiro bihuza impande zose ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiza igihugu mu ntwaro y'igisivili. Ivyo biganiro vyarangiye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Hafashwe ingingo yo kongera Perezida Deby Itno ikiringo c'imfatakibanza c'imyaka 2 kizomushikana ku matora. Iyo ngingo ivuga kandi ko Deby Itno arekuriwe kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu matora azokurikira. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugiye no kuri weshatu radiyo yacu voa.com. mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook na Twitter. Muradusanga kuri @voa radiyo yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Kuri uyu wa mbere abanyeshuri bo mu Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana cyateye urupfu rw'umwe muri bo wishwe n'umusirikare w'ingabo z'igihugu. Iyi nkuru turayibaza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Ni imyigaragambyo yari yitabiriwe n'abanyeshuri n'abarimu babo nyuma y'urupfu rwa Mugaza Samuel, umusore uri mu kigero c'imyaka 14 y'amavuko wishe atemaguwe n'umwe mu basirikare ba FARDC bakorera brigade ya 12 iri mu Minembwe. Bavuye mu bigo bitandukanye berekeza ahakorera ubuyobozi bukuru bw'igisirikare, ubwa MONUSCO ndetse n'ubwa polisi buri ahitwa Madego. Bari bafite ibyapa byanditseho ko bamaganye ubwicanyi bwakorewe umunyeshuri mugenzi wabo, basaba yuko bakoze ubwo bwicanyi bahanwa. Dusaba amahoro cyane mu Minembwe, zanaba ngombwa leta byenda 12 brigade ikava bakazana indi, kuko iyo ratunajije cyane yatwiciye byinshi, hari bishije byinshi cyane. Icyo twokifuza nk'abanyeshuri bose mu bumwe FARDC yoduheza amahoro, tukashikaho dushaka, tugakora ibyo dukeneye, tukiga mu mahoro. Bigirinka Pius n'umwarimu wigisha ku ishuri ryisumbuye rya Complexe Scolaire Soko de Minembwe ari mu bari mu myigaragambyo. Baje ku manifesta contre ikintu cabaye ejo hicwa umunyeshuri wiga muri education de base cyangwa se mu 8 uzwi ku mazina ya Mugaza Samuel. Ico kintu rero tubona kitari cyo kwihanganirwa. Kuri izo mpamvu turi hano nico catumye tuza kusaba inzego za leta kugira ngo zisubize agateka umuntu ke, kugira ngo umuntu yubahwe, kugira ngo umuntu agire ica akora yumva yiziguye mu mahoro cyangwa se mu mutekano. Nta hantu umuntu yicwa n'umupango atemaguwe kugeza aho bamukura ingingo zimwe z'umubiri bakagenda bazerekana ngo bishe umunyarwanda. Ubwa ruvuza ngo Marubibi Senkade, umuyobozi wa societe civile yo mu Minembwe, avuga yuko batangazwa n'uburyo abantu bicwa n'abari bashinzwe kubarindira umutekano. Turababaye kuko ni igikorwa kigayitse kandi gisuzuguritse c'agashinyaguro, aho umunyeshuri usanzwe basanze ku musozi ari mu bikorwa byo batangira kumwica nta mpamvu n'imwe. Ni ibintu twamaganye, ni ibintu bitubabaje, ni ibintu biduteye agahinda karekare kubona abashinzwe umutekano ari bo bica abaturage. Abaturage batuye hano mu Minembwe b'amoko yose bakeneye kurenganurwa, bakeneye kurindirwa umutekano, bakeneye kuba mu mutekano nabo nk'abandi bantu, uburenganzira bwabo bwo kubaho bukubahwa, bakarindirwa umutekano kimwe n'abandi bakongomani bose aho baherereye mu gihugu. Ubuyobozi bw'ingabo za Kongo bwabwiye ijwi ry'Amerika yuko uwo musirikare wishe uwo munyeshuri yafashwe ubu bafunzwe, kandi yuko bategereje abacamanza ba gisirikare bazava Uvira bakaja kuburanisha uwo musirikare imbere y'abaturage batuye mu Minembwe. Si ubwa mbere mu Minembwe abasirikare bashinjwe ibyaha byo kwica abaturage. Ubwicanyi nk'ubwo bwaherukaga mu mwaka wa 2021 ubwo abagore 5 bishwe n'abasirikare b'iyo brigade ya 12. Vedaste Ngabo, ijwi ry'Amerika, Uvira.
Kuri iyi tariki ya 10 y'ukwezi kwa 10 isi yose irazirikana umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. U Rwanda ruvuga ko umubare w'abajya kwivuza iyo indwara zo mu mutwe wiyongereyeho abarenga 20,000 muri uyu mwaka. Iyi nkuru turayibaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi. Imibare itangwa n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe biri Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali igaragaza ko uyu mwaka abarwayi bo mu mutwe biyongereye cyane ugereranije n'imyaka yashize. Ibi bitaro bivuga ko umubare w'abivurije muri ibyo bitaro n'amashami yabyo wiyongereyeho abarenga 22,000 biganjemo urubyiruko. Imibare y'ibi bitaro yerekana ko mu mwaka ushize bakiriye abarwayi barenga 96,000, bakaba bariyongereho 29.6%, ni ukuvuga 21,993 ugereranije n'umwaka wabanje. Muri uyu mwaka ibitaro bya Karayesi, Ndera n'amashami yabyo, ishami rya Butare na Centre Icyizere Kicukiro ku munsi hasuzumwa abarwayi 164, ni ukuvuga inyongera y'abagera kuri 60. Inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe muganga Rutakayire Bizoza, akaba n'umuganga mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera, yasobanuye bimwe mu byongereye iri hungabana. Ibibazo bya covid, hari abantu benshi batakaje akazi kabo, hari abantu benshi bahuye n'ihungabana mu mutungo, umuntu warimo gukora business hanyuma agahomba bagateza cyamunara inzu ye, nabyo bishobora gutera indwara y'agahinda gakabije n'izindi ndwara. Mu Rwanda habonetse amakimbirane, hagaragaye ko n'umubare w'abantu biyahura wariyongeye. Indwara yo mu mutwe iza ku isonga mu zugarije abaturarwanda ni yitwa schizophrenia cyangwa imwe bakunda kwita ibisazi, aho bagera kuri 35% bagannye ibi bitaro bayirwaye. Bwana Haragirimana Claver ukuriye umuryango nyarwanda uharanira uburenganzira bw'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babwigeze, yagaragaje zimwe mu mpamvu babona zituma abarwayi bo mu mutwe biyongera umunsi ku munsi. Ubundi bajya bavuga ubukene ni murumuna w'umusazi, niko abanyarwanda bavuga ko niba ufite ubukene udakeka ko uri burye, ntawe uri buhembwe, ntawe wakoreye ngo wende uvuga uti yaranyambuye nzajya kumwishyuza, nta kazi ufite, nta nakuteganya, ubwo byanze bikunze mu mutwe bigomba kwivanga. Imibare y'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe biri Ndera yerekana ko abari hagati y'imyaka 20 na 35 aribo bakirwa cyane n'ibi bitaro kubera ibisindisha, ubushomeri, ubwoba bw'ahazaza, amakimbirane mu miryango n'ibindi. Umwe mu basore bavuganye n'Ijwi ry'Amerika yagaragaje ko yarwaye indwara y'agahinda gakabije bitewe n'uko yafatwaga n'ababyeyi be. Kubera inshuro nyinshi cyane papa wanjye yambwiye ko ndi ikigoryi, nta na rimwe ajya ashimira iyo nakoze ikintu cyiza, ahubwo akambwira iyo nakoze ikintu kibi gusa. Ibyo bintu nyine bituma niyo naba ashoboye ikintu njyewe uhita nibwira ko nagishoboye. Mfite nk'imyaka 16 natangiye kwibaza impamvu nahoraga ndira buri munsi, impamvu numvaga ashaka kwiyahura. Nanashatse kwiniga n'umugozi ariko uracika. Kuva icyo gihe mbigerageza, ntabwo nongeye kubigerageza, ariko ibitekerezo ntabwo bigenda nyine tu. Uyu musore asanga ababyeyi bakwiye guhindura imyitwarire kugira ngo barinde abana babo uburwayi bwo mu mutwe bushobora no kubambura ubuzima mu gihe batitaweho. Inama ya mbere nabagira, hari ukuntu mwarezwe, bivuze ko ari byo, ntibivuze ko namwe mugomba kubikorera abana banyu. Ikindi cya kabiri, kwishyurira abana banyu minervare mukabagaburira ntabwo bihagije. Umwana abakeneye na parti iri emotionnelle, abakeneye ko umushimira niba yakoze ikintu cyiza. Indi nama ya gatatu nabagira ni ukubwira ababyeyi yuko agahinda gakabije kabaho. Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe zigaragaza ko ikibazo gikomeye ari uko abantu batajya bivuza izi ndwara, ko bakizitiranya. Twumve muganga Bizoza wo mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera. Abantu hafi ya 5% nibo bagana ibitaro kwivuza. Abaturage benshi ntabwo barasobanukirwa ibintu bijyana n'indwara zo mu mutwe. Kenshi babihuza n'amadayimoni, bakabihuza n'amaruzi, bakabihuza n'ibintu by'imivumo, bakafata umwanzuro wo kujya mu matorero, bakajya mu Binyarwanda kwivuza, ariko bataza kwivuza mu bigo by'ubuzima. Mu 1996 bagannye ibitaro by'indwara zo mu mutwe umwaka ushize. Ibitaro bivura izi ndwara bigaragaza ko umujyi wa Kigali ari wo ufite benshi, bangana na 40%, intara y'Amajyepfo ifite 17.3%, Uburasirazuba 16.7%, Amajyaruguru 10%,
kandi abagabo bakaba aribo benshi bangana n'ibihumbi 52, ni ukuvuga 54%. Umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe uzizihirizwa mu Rwanda tariki ya 27 z'uku kwezi ku nsanganyamatsiko igira iti duharanire kubaho neza twita ku buzima bwo mu mutwe bwa buri wese. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta. Turakomerezaho nyine. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ivuga ko ibihugu bimwe na bimwe byashyizeho uburyo bwiza kandi budahenze bwo kuvura abafite ibyo bibazo byo mu mutwe, ariko haracyariho icyuho hagati y'abakeneye kwitabwaho n'ababona abavuzi. OMS rero isanga abantu bakwiriye kurushaho gukangurirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe no kugabanya ihezwa rikorerwa abafite ibyo bibazo. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barabiganiraho n'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu Rwanda, Muganga Bizoza Rutakayire, n'ubundi twumvaga muri iyo nkuru. Aratangira asobanura ubuzima bwo mu mutwe icyo ari cyo. Ubuzima bwo mu mutwe nicyo kintu cya mbere kiranga ubuzima bw'umuntu, kuko hari umushakashatsi wavuze ko nta buzima busanzwe butajyana n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuko ubuzima bwo mu mutwe niba buhuye n'ikibazo cyangwa ihungabana bigira n'ingaruka ku mubiri, bikagira ingaruka ku mibanire y'umuntu mu muryango, bikagira ingaruka mbi ku mibanire y'umuntu muri sosiyete. Umutwe rero ni ikintu gikomeye. Bumeze neza ushobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe, imibanire myiza muri sosiyete ishobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuba utekanye mu mutwe, ufite n'umutekano mu rusange, nabyo bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe bwihuza n'amarangamutima, kandi amarangamutima ahuza imitekerereze y'umuntu, ahuza ibyo we yiyumva muri we, hanyuma bikagira n'ingaruka nziza ku mubiri. Muratubwira muti ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi. Iyo hagize igihungabana mu mutwe bigira ingaruka ku buzima bwose bw'umuntu no muri sosiyete. None iyo umuntu arwaye igice gisanzwe cy'umubiri yumva ababara muri icyo gice cyangwa se mu rugingo runaka, ese umuntu ni ngombwa ko yaba ababara mu mutwe kugira ngo abe afite ibibazo byo mu mutwe? Yabimenya ate? Indwara z'umubiri zishobora kuganisha indwara zo mu mutwe, cyane cyane indwara y'agahinda gakabije. Umuntu ufite kanseri cyangwa umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete cyangwa kanseri cyangwa agakoko ka sida bishobora kumuganisha ku burwayi bwo mu mutwe cyangwa umwingo. Ni indwara z'umubiri ariko ushobora kuganisha ku ndwara yo mu mutwe. Umwingo ushobora kuganisha kuri icyo bita manic episode, n'indwara yo mu mutwe imenyekana n'ibimenyetso byo kumva ko uri umuntu ukomeye cyane, hanyuma ukavugwaguzwa, ugatangira kugendagenda. Umuvuduko w'amaraso ni ziriya indwara zose zisa indwara ziri koronike zidakira igihe kirekire, kenshi ziganisha kuri indwara y'agahinda gakabije. Niyo mpamvu biba byiza no ku baganga basanzwe, abaganga b'indwara zisanzwe z'umubiri, biba byiza ko nabo bagira ubumenyi cyangwa bakorana n'abantu b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, bagakora icyo bita screening ya depression, bakagerageza kuvumbura iriya ndwara y'agahinda yivanze n'iziriya ndwara z'umubiri by'igihe kirekire. Kuko niba ziriya ndwara batazivuye neza, iriya ndwara y'agahinda batayivumbuye bakavura gusa indwara y'umubiri, ntabwo izakira vuba, ikabagura gukiza ziriya ndwara. Biba ngombwa rero ko indwara zombi, buriya bwoko bwombi bw'uburwayi buvurwa. Mu rundi ruhande hari n'indwara zo mu mutwe, n'indwara par exemple bita anxiety disorder, n'indwara
iganisha ku bwoba bwinshi bukabije gufata igihe kirekire kirenze icyumweru n'indwara y'agahinda. ziriya ndwara zombi kenshi ziganisha mu kubabara mu mutwe bigashira, no kubabara mu nda bigashira, no kubabara mu mugongo bigashira, cyangwa kubabara mu ijosi bigashira. Abantu bagatekereza ko ari indwara y'umubiri gusa, bagakora ibizamini hanyuma bakabura indwara. Kenshi abandi baganga b'umubiri niba bakoze ibizamini bakabona ko ntabwo babonye icyabiteye nyirabayazana kiriya kibazo cy'indwara y'umubiri, kenshi bahita batwereza bariya barwayi turebe niba nyuma ya biriya bimenyetso byo kubabara mu mutwe kudashira, kubabara mu mugongo kudashira, niba hatishe indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara y'ubwoba bwinshi bukabije birenze ibyumweru bibiri. Mwiriwe neza, genda muri Muyinga mu Burundi, nyine Gasogwe. Kenshi indwara yo mu mutwe iraterwa n'ikibazo cy'ukuntu umuntu ashobora kugira ikibazo mu buzima bwiwe, akabura abantu bamuhanura, akanduruka akagiriraho ikibazo, agasara nko mu mutwe yavuze umuntu amuhanura agahinda kenshi. Indwara y'umutwe irashobora guterwa n'ikibazo wagize nko mu muryango, kubandanya nyine ukabura umuntu aca guhanura, ukanduruka ukagira ikibazo umutwe ugashyuha, nyine ukanduruka ukagira ikibazo ugasanga nawe bari mwene wanyu ntumenye ko ari mwene wanyu. Hari igihe umuntu ushobora gusanga yarwaye mu mutwe kandi ugasanga bimaze igihe kirekire arwaye, arashobora nko kuvurwa agakira. David Nsengimana ndi Kigali mu Rwanda. Kwisi icyo kibazo hari igihe uhura n'abantu bakagusebya bakaguhara ibintu runaka. Hari kesi bahura nabo z'abarwayi baba baje babagana babereka ingaruka z'abo bantu bahuye nazo. Hari amakesi y'abo bantu bajya bakira nibura ku bitaro byabo. Wenda ikindi nk'ijwi rya Amerika ikintu navuga ni inyunganizi natanga. Nkavuga nti nka sosiyete muri rusange dukwiye kujya tubakira nk'abantu basanzwe kandi tukumva ko atari ibintu byacitse. Abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe, ikintu cya mbere ni ukutamenya indwara yo mu mutwe. Mu ndwara zo mu mutwe hari ubwoko bwinshi. Hari indwara yo mu mutwe ishobora gukira, n'iriya tubaganiriyeho indwara y'agahinda gakabije, umuntu ashobora kuyivura mu mwaka umwe ikaba yakize, ku ma district no mu masantere de sante no mu bitaro bikuru bavura indwara zo mu mutwe n'indwara y'agahinda gakabije. Ariko kubera kenshi ibintu bihuye n'imyemerere bibangamira ubuvuzi bw'indwara mu mutwe, cyane cyane abantu benshi bahuza indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara yo mu mutwe n'amadayimoni, ngo umuntu afite amadayimoni cyangwa aravumwe cyangwa araruzwe. Kenshi rero bitera abantu kutivuza kare, bitera abantu no gutabwa. Hari indwara zimwe na zimwe nka schizophrenia, aho biba ngombwa ko umuntu yivuza ubuzima bwose. Ashobora gusubira mu buzima busanzwe amaze kuva mu bitaro, agafata imiti myiza imufasha agasubira mu buzima busanzwe, ariko bikaba ngombwa ko buri kwezi aza gufata imiti. Ariko ubwo kubera bifata igihe umuryango ukananirwa ugaterana umurwayi. Icyo tugomba gukora nk'abaganga kenshi twigisha imiryango mu bijyana n'indwara yo mu mutwe. N'ibingibi murimo gukora nabyo ni izindi nyigisho zifasha abaturage kumenya neza indwara zo mu mutwe bakivuza kare bigitangira. Twatangiye no kwigisha abashumba b'amatorero ukuntu bashobora gutandukanya indwara yo mu mutwe kuko n'amadayimoni cyangwa amarozi, ibivumo, ukuntu babitandukanya kuko ni imisemburo yo mu bwonko iba yabaye myinshi, hanyuma tukabaha imiti igabanya iriya misemburo umuntu agasubira mu buzima busanzwe. Abashumba twigishije barabyumvise, nabo batwemeje ko bazadufasha mu kwigisha abaturage mu bijyana n'indwara yo mu mutwe. Ubona ko abaturage benshi ntabwo barabisobanukirwa mu bijyana n'indwara zo mu mutwe. Ese mu by'ukuri ubu burwayi bwo mu mutwe butaniye n'ubumuga bwo mu mutwe?
aze kuduha itandukaniro riri hagati aho. Ikindi ngira ngo atubwire, ese nko ku muntu utazi mu by'ukuri uko uburwayi bwo mu mutwe butangira, ni ibihe bimenyetso mpuruza cyangwa by'ibanze bibaho kugira ngo umuntu abe yamenya ko abana n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa ni ibihe bimenyetso mpuruza bya mbere umuntu yareberaho kugira ngo amenye ko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe? Kenshi indwara yo mu mutwe itangira umuntu ababara mu mutwe. Twese nk'abantu tuhura n'ibibazo bitandukanye bishobora kudutera ihungabana. Umuntu agahura n'ikibazo mu muryango bikamutera ihungabana, hanyuma agahura n'ikibazo mu kazi bikamutera ihungabana, hanyuma agahura n'ikibazo muri sosiyete cyangwa mu itorero yabo bikamutera ihungabana. Hari ukuntu rero amarangamutima yacu agerageza kubyakira ibintu tunyuzemo bitandukanye, ariko tukagera igihe biturenga. Hari igihe birenga umuntu agatangira rero kugaragaza ibimenyetso. Ibimenyetso bya mbere ni ukwivugisha. Ukabona umuntu yari mu bantu aravuze ndamaze barafata icyayi cyangwa bareke. Ukabona yari afite ikibazo cy'amafaranga no gutunga umuryango, none atangiye kwivugisha mu bantu, hanyuma agatangira no kubabara mu mutwe. Mu bimenyetso kenshi bigomba kutwerekana ko hari ikibazo mu buzima bwacu bwo mu mutwe, hariho no kubabara mu mutwe. Igihe uri mu bibazo mu rugo, mu kazi, muri sosiyete, ibibazo bitandukanye, umukobwa wakunze yarakubenze cyangwa hari umuntu wakundaga yapfuye, ibibazo bitandukanye, igihe uhuye nabyo, cyane cyane ibibazo bifata igihe kirekire, ibibazo bihoraho, hari igihe utangira kubabara mu mutwe. Nicyo kimenyetso cya mbere, no kudasinzira. Kenshi dukunda kubwira abarwayi bacu, igihe cyose utangiye kumva babara mu mutwe cyane no kudasinzira, wihutire kugaruka mu bitaro mbere y'uko winjira muri crise. Kenshi umubiri usa nk'indorerwamo itwerekana ko hari ikintu kitagenda mu buzima bwacu bwo mu mutwe. Hanyuma niba ibibazo tutari dufite bikemutse bishobora gukira, ariko hari igihe bidakira, nabyo turabivura, ibyo twita trouble somatoforme cyangwa somatoforme disorder. Igihe rero batabivuye ku gihe, bagerageje gufata imiti bisanzwe, ariko agahinda gakabije kari inyuma batakavuye, niho umuntu atangira kumva ubwoba, akumva ubwoba bwinshi burenze urugero kandi budashingiye ku kintu gifatika, bidafite ubusobanuro. Ni ubwoba bwinshi, ubwoko butandukanye. Ashobora gutangira kumva ubwoba bwo kuguma wenyine muri biro cyangwa mu cyumba, ubwoba bwo guhura n'abandi bantu, hanyuma hakaza agahinda, umuntu agatakaza uburyohe, ukabona atangiye gutakaza uburyohe bw'akazi, agasaba amasertifika medikali yo kuruhuka, cyangwa agatakaza uburyohe bw'ibiryo, kandi mbere yari afite apeti, bagakora ibizamini bisanzwe by'indwara zitera gutakaza apeti, bakabona nta ndwara y'umubiri afite, bagatangira kubona ibintu byose mu ndorerwamo z'igikara. Ibintu byose ari bibi, bakabona ni bibi, abantu ni babi, ubuzima ngo burabishe, ntabwo bigenda neza, ibintu byose akabibona muri negative. Mu sosiyete nta kigenda, ukabona atangiye kwigunga, kuguma wenyine, kwikingirana mu cyumba. Niba ari umunyeshuri agatangira gukwepa kujya ku ishuri, akabwira abantu ko yagiye ku ishuri ariko akajya mu yindi. Ashobora no gutangira gufata ibiyobyabwenge. Aba yazana ikibazo gikomeye cy'indwara yo mu mutwe mu rubyiruko. Inzoga nyinshi, icyo bita mugo cyangwa heroine, morphine, byose biganisha ku ndwara yo mu mutwe ikomeye, aho bitandukanye n'ubumuga nka mental retardation, nk'umuntu udafite kapasite kandi yo gutekereza, nka schizophrenia, hari igihe ihinduka ubumuga, aho adafite ububasha, ubushobozi bwo gukora ikintu ari cyo cyose.
ariko tuyifashe kare tukayivura kare. Schizophrenia umuntu ashobora kwigisha kuri kaminuza kandi ari schizophrenic, ashobora kuba ku rugo kandi ari schizophrenic, ashobora kuba ubuzima busanzwe, icyangombwa ni uko afata imiti ye kandi akavugwa ku gihe. Niyo mpamvu dushobora gushishikariza abaturage kujya bavuza abarwayi babo ku gihe. Muganga Rutakayire Bizoza ni nawe dusorejeho iki kiganiro, naho mu kanya.